homage on behalf of Headquarter Regional Center Goa. Followed by Deputy Commandant Rohan Pawar from CISF. आमच्या माठी जॉईंट मामलेदार ॲज अ ऐतिहासिक दिवस जर या मडगाव कॉन्स्टिट्युशन निवडण्यात होता जर ह्याचं पूर्ण श्रेय ज्याचा होता तो असा आमचा आमदार Shri Saurabh Amolkar and one and all present here. My name is Nidhi Maikar and I am the daughter of Lieutenant Ravindra Atmana Maikar. I was 2 years old when I lost my father, and I would always have that void in my heart that I could not I miss him and I could not have my moments with him. But today I feel proud that finally me, my mother, my grandmother and my whole family is seeing this newly constructed monument finally. We are really thankful to each and everyone who has put in efforts and finally getting this memorial done. At least after 26 years, we are finally seeing this and we are very happy, very grateful, very thankful to everyone who has put in efforts. MLA sir, your efforts really make the difference. Thank you so much. And also I would like to thank ex-serviceman Sir Praveen Chaudhary ji. He also started with this. His initiative makes the difference. Thank you everyone. And also I would like to say that my father's courage, his efforts, his bravery, his sacrifice needs the kind of respect he is seeing today. I'm sure he is happy wherever he is, and he is happy seeing us and all the efforts put in. And finally, I would also like to say thank you again to each and everyone. Thank you so much. Jai Hind. या स्मारकाच्या उद्घाटनात आमच्यामध्ये उपस्थित आमचे लाडके आमदार संकल्पजी अमोणकर यांची घरकान काउन्सिलर श्रद्धा अमोणकर, सगळे एक्स सर्व्हिसमॅन, सध्याचे सर्व्हिसमॅन, आमचे SP श्री गुरदास कदम, डॉक्टर रवीन प्रभुदेसाई, लेफ्टनंट मयेकरांची घरकान कशी पोचली, निधी त्यांची आवय आणि सगळे सगळ्यांनी आमचे नागरिक बंधू भगिनी. खरं म्हटल्यार आमकां सगळ्यांक दिसताले 2000 सालांत जेन्ना नरेंद्र मयेकरजींचे हांगासर जे शौर्य पद्दतीन त्यांचे देहांत जालें आसामांत, त्या वेळार आमी सगळे ताका म्हाका दिसता खुबशे जाण त्यांच्या अंतविधीक आमी सगळे जाण आसले. त्या वेळाचे अनेक लोकांनी सांगले की आमी हांगासर स्मारक करुया, दर वर्सा करुया. पण जेन्ना संकल्पजी अमोणकर आमदार निवडून आयले त्या वेळाचेरच तेंच्यांनी सांगलेले की आमचो सड्या वयलो भाव. अशे खूब कमी जाण आसा आमच्या गोंयांत जे आर्मीन आसा, पूण लेफ्टनंट नरेंद्र मयेकरान जे शौर्य दिले, तांकां कीर्ती चक्र दिले गेले. आमदारांनी सांगलेले की हांव तेंचें स्मारक करतलो. पयलूच 19 फेब्रुवारीक आमचे नॅशनल हिरो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचें अनावरण जालें आणि आमच्या आर्मीचे हिरो आणि आमच्या मदले हिरो जेका आमी पळयला तेंच्या आयज पुतळ्याचें अनावरण जाता. म्हणून हांव संकल्प अमोणकर यांच्या सगळ्यांक शतशत धन्यवाद म्हणटा. हे कितें राजकारण न्हय, पूण आपल्या सगळ्या भावाक सदांच आमी घरांतल्यान भायर सरतना पळोवन ताका सलाम करून आमी फुडें वचप आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रेरणा घेऊन आमच्या जीवना भितर आत्मसात करप. हे जर कोण करू शकता, ज्याच्या मनान काम करपाचें आसा, अशे संकल्पजी अमोणकर आसात. ह्या वेळाचेर चड उलयना, पण आमी सगळ्या वयले मुरगांवचे नागरीक, गोंयचे नागरिकांनी ही प्रेरणा आपल्या मदीं घेवंक जाय. आर्मीन लेफ्टनंट मयेकर गेले कोणाक खबर नासलें, जेन्ना ते शहीद झाले या भारत माते खातीर, त्या वेळाचेर आमकां कळून येता हे स्मारक जाता. हे स्मारकाक पवित्रता राखूया, जे आमदारांनी केला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची सुद्धा पवित्र राखूया. त्यांचे सगळे गुण आत्मसात केले. 365 तांकां याद करूया. परत एकदा आमदार संकल्प अमोणकरांक खूप खूप धन्यवाद, शुभेच्छा की असेच तुम्ही पुढे करीत राहात. जय बळगुरू, वंदे मातरम.